Orani kere rauna ipirara merona kumuna maina mataini soli na mataka binagani kwa mataini soli be kemina na bulangi wango leitiko na kena nda usau mitiko na bono enda tiko baka songo ni kena na mataka binagani kwa
kana lakoyani na wasi rosanga bulu na tigina itini kandua tigina iwalu kina tini kandua mona no mona singa ni baga dedeng mo baga tambuya ya ono na singa munda udaga kena ka kita kina mudaga kerenga ya ne kabitu ni singa sa singa ni baga dedeng icho bona no mukalu mo ka kuni kita kina ndo na daga ko iko sena lube mutangane sena lube muelewa na no mutamata sena mubanda sena mumanmanu sena mubulang sa tiko na no mulo manimbai ni sambuli lo malang kena bura-bura kena waitui kena kakerenga kalau ni singa wono sabaga dewe ni kabitu ni singa ko sabaga lo ngata kena ko chioba ni singa ni baga dewe ka baga tambuya kachiko na sami na wasi ndonda uli misanga bulu na tikina wono na kena baga pertania let everything that has breath praise the Lord. Happy Sabbath. Singa tambu binaka ukila nindando wata menda baga binaka takatiko na nonda kalau na mataka binaka ni kuwa ni baka botu kana tiko na nona lalome na kenda maliwa dini ni lago durumi tiko na nraki me baka nda sakila binaka tiko nda nanama kitiko ni kina iyo nda baka binaka taka na kalau ni baka tarame nda na maisongo ni rawa soletu na kena nraki soletu na mbula binaka bikenda menda maisota baka mata bubali ena nona singa tambu binaka ni kuwa au tuda kena na muni tamata me una tawira tiko na bosa ni bikenda baki nda umaka mena kenda baki tiko na itau kenimbula na kalulevu na nda ni bimbuli kalau na tamana kakina na kalau na lubeno Yesu Kristo kalau na yalo tambu kirna ngilusi yalo sabsaba lewi lo malang era maliwa ikanda tigo na mataka binaka ni kuwa au bang bauta mai bunia longu ni ndanando bata tigo kina ni satiko na kalau na kenda maliwa na mataka binaka ni kuwa totoka na kemuni rai ay marau bagale na kalau mai lo malangi ni raw ni undingi taga motiko na nono vale na mataka binaka ni kuwa ebunga rendingi taga meretiko na sota le na vanua ka kaluda so na vanua kena matabu vale era sota batiko na lenga na ngongo enda baka binaka na mataka binani ko ninda mbula binaka solitiko bikenda na ivengu na kaukawa ndara ni mai vita uragi tiko na mataka binaka ni kwa au bangole tiko na bosole bikenda baki ki wona itala ini kalu ndambe tiko na mataka binaka ni kwa tau ke mami baka binaka tiko na leo nomu bubale na mataka binaka ni kuwa soliti kuna mbula sorba kiti kuna yalo kena nomu ni ngauna kau ni dola ti kuna ibua na lo manona lo tu na kalu sanga ba ndo ni nda utu ba suka kemi ba binaka tiko kemi mi marau tiko ni oni rau ni tiko na mataka binaka ni kuwa moni onde oni lo mani kalu be kimami mami sabang ba utani tu ba rau ta ko lo malangi na mataka binaka ni kuwa ena bukiana no mene mbula me kemi liadi kimami ena rau ni be ba ndo taki kavine tiko na ngona mbuto ke bura-bura ndando numagati kongo kami na ikawa taliti ngani baga lele alo mena rau na yalo ke buana ngone turanga membaleta nanono mai beba mbula ena bura-bura ndambula tiko kena sani memasu mena bakalo ngata tiko na kalo na numuni mbula kena numuni mata bubale ena ibaga tawo tio tini ngaunongo au baga taliti ngana bosani weekend baki weekend na luwini kalo en mata kabina ni kuwa au seni mule davira na nonda bulangi tau ana tiko mai na sau ana tiko na sau so tiau tau binaka bagalebu no munintingi taka monitiko tala na mataka binaka ni kuwa baka talenga kina be tania kaloni vale na bagalebu ni oni ndau tiko na mataka binaka ni kuwa oni mai tomani ke mamitiko o kila sabi da patane singa tambu ndau tiko kina kila kani marau ke baka lele na marau ni songo le tuni kuwa na numatiko lo malangi marau sar bagalebu nindra undingi taka muni maisi songo ni batiki kema mena mataka binaka ni kuwa seni mule davi erto na nungu tokani erto ngole tiko mai baga daka ena nek karto baga tiko man gravat turanga tau wateke na marama na leoni vale wakina be brother binaka baga lebu na wale buni rani ndo undingi taka kelas ale lebu sarabe kenda andondo ni menda tiko na mataka ni binaka ni kuwa balotu arsandingi taka me sotale na bonua merna tiko kina na kalau ba binaka ni bonua inda sama tiko kina enda dola tiko ngana no ibua enda kauta boliti ngana rarama ka ba kambulai kenda mai nambuto bekenda na lin song golotu binaka ngo na be ben ke de sara be mata bubali au sakinda ba kenda na ya tatale ni ngoni turango Yesu Kristo ena mataka binaka ni kuwa ke ba indo na bulangi botalutu na mataka binaka ni kuwa samba ni kila na adam ni setiko kena adam ni bosa ni weekend ba kengo enda sana umani ba tau watakina na mataka binaka kwa ni tiko sombu lebi ni kalau bosa tiau
au na kinta bakira talenga era sema ti kumai na platform ni Facebook mbeka na mataka binagani kuwa ndundi bono mbeka ni sema ti kumai kini muni mata bubale oni sa kinta bakita talenga na mataka binagani kuwa lebu ni boso ni kinta baki rongo ti ko bikenda na mataka binagani kuwa sabato ga na kenda lebu matainga ni sere sabak rautaki na ikabasa nga bulu kando ni sere na tui daulolo mga kere kenda menda na tuda kenda lang sarba ando mo lebu wana nonda kalung na wali mensere kera mendam sombera ke bakarau ni tekinduru batik dia no mataka binani kuwa mena dhambo ndona ndamasu samasu kilo malangi na tigo tambu na tigo ni loloma ke ke munisa kana kalau na ndau ni bembuli na kalau ndi na ndoanga ke muni na kalau ye parama na kalau ye isake na kalau ye chekope ke membawa bina kanyoni sama kalau ne memimbula kalau tigo ni ne mamila kolako na wale bunambula na mataka binagani kuwa na wale bunanraki oni be barau taikina na wale bunanumuni be maro mai gina ni memimbola rawi mike mai sota ba mata bubale ya na buku numuni lola mandondo ngana ni mamikalo ke me babi bina tak na non rambula rasanga ni tiko rawa ke me babi bina tak turang na bindang ni mbula ke me milago di rumah oni sanga bangando ni lai biki mami na wale bunanumuni ndo rongo de tiko na ni mami masu dini ke me mitamata malu na mata muni bunga na ngauna ke minda umbera na no muni bosa ke misanga nindo muria na no muni bagaro yo tamangu ke kere na no muni bosoti na mataka pinakani kuwa ke bagara rabi ka baga nini tigo be ke muni ena din no muni bosa ke sa baga tu sanne balbalada oni kalau ya londina ka londo no muni ndo bokko da ka bosoti ke mami tamangu ni alo binakani bosota na malu na mataka pinakani kuwa la muni ono na singa ke baga binakata na itabi ke ngarawa turangan no muni be maro yo no muni be liutaki no muni be barau taki den daula ko dumi turanga na veulu ni bonu edambeti si robina kena binga kilo sokoti na kena waso borbora ni mbula bagayalo e me babe na nyo kemuni na kalau sanga ni bagando ni lebi ki mami sama sunni mami kalau muni na bagaya ngatai ki mami ni baga tahu tu tini ngonongo ke gi mami alon dini tigo be kemuni ke mami baga sangara to manda no muni matentu en no muni yalon dono me ke mami lotu bagayalo baga indina be kemuni ne mami kalau ke gi mami turanga me baga sinaitin ni mbula na lo muni ne lo tambo menam basi ka tiku turanga na buan yalo tambo ni mamisa veki lai bina ka batike ke muni na ne mami kalau bakalo ngata turanga no rambula rambi kai tu ne boni mate na mata ka bina ni kwa mate bagayalo sa tambo no rambula ki veki muni ne be mata bu vale turanga ni bukira turanga mera wakila ni mbula tigo endo na kalau ndau lama kau ni kawai kalau mana talenga na no rambula na mata ka bina ni kwa ni bakalo ngata ni mbula ki mamintambe na mata ka bina ni ko mera bakarau tagiti unang gele nelo iki mami no muni vosa turanga mena lutu kina ngelen dina turanga mena kandre ka buona ne memi kalau ni bakalo ngata ti no muni tamata na inde ni lo mamuni be kima mena singa bina ni kuwa tamagu me ka kun rongo na bagana nanu kina ndomo baga tamata ni bosa mai be kima mi memi sa baga rongo no muni tamata na mata bina ni kuwa bakalo ngata no mbula no mata bu bale uke ko ya kaliu tai ko ti ko turanga
mena isua ini daga yang na lo manumi matentu na ne mamikalu na vale buna nraki memila ko rumatiko na vale buna numuni bibi warautaki sama sumuni na bi maro itu gine memimbula ni singa bina kanikua mena ado tingo na lo mamuni no muni lewa ni memimbula me bakasa ado tingo melo malang na vale buna muni sarong ada ni memimasu na mata bina nikua ke memimasu na baka bina kani ke memi baka bau tetiko roko baka ndo kana lebe muni Yesus Kristo na ne memituranga ne memisoro sa de ne memi baka bulan tau lo mantina ndo amen. Pina kau rani kere rau na tuirara, merau na ngole da kiti umai merau na kumun mai nei soli bata kena nonda ikatine na mataka pina kani kwa. Mami baka binabinaka na isoli-soli ni mbula lebu ni mami baka tautubata. Binaba lebu na ngalawa ni rani ke may sokalo wende inday turang. Lingan raw na nomu ni tamata ni libay. Tiyo kina nakani baka binabinaka ke naka. Baka lisui na kaya nomu ni meangki nomu ni takatak. Ke mami sa masu. Kir-kir ni aloloma. Di baka kalungan taka baka lebu. Malayanga baka lebu na banuay na kitikina. Masu na baka binabinaka. Chisune soro kay bambula. Sere na ikandunan rau kabani sere au salako tiko nga ke Yesu au kira mendana tudake mendana langa sara baka lebu baka ndo mo lebu na mataka bina kani kwa au salako tiko nga ke Yesu satiko bole katia samba bosa na bosa satu mukina namarau nisangala kotiko nga ke Yesu uranga nisangala kotiko nga ke Yesu ewe nana keve
nisangala katika make Jesu, ke Jesu, turana nisangala katika make Jesu, ngana kele Asala kotiko make Jesu, arrekiena meisina, nisabaka makadona vosa, ambula saramaina va, nisangala kotiko make Jesu, que Jesu turana isangala kotiko make Jesu eve lana kele kevega. Na boleh tahu sendiri na be kita kita kuat. Orang tu rawan kita. Baik lu tu kan ikut itu kan ni bangun lagi itu nan rakyat. Ibu apa dia nak ambil dulu. Tahu sesuatu tu. Kaya satu kunimenta itu ah. Mana nak tahu tu. Boring. So, sudah. Kaya bakal lama minatani, itu sudah sambo ya orang main. Kaya bakal tagi mabuha. O sa place tagi ko tidak keluar kaya mabuha laku. Kau ingat kena sila begini, rawan ini main. Weekend anda sakin dah bagi tiko, anda tu bulang ini kuah, bukan bina-bina. Kenda na lotu. Wabe ni binaka ni raon inda may sota tali. Kenga liwan na tornadoes hail ni akabi enda sana tiko tala may nanondan dui tiko na boleh besar. Nonda waka sama au binakata me kenda bakalilay na singlebo hindi inday. Kena ulutang tiko. Guarding the avenues to the soul. Na kena nonda maroroya, sena nonda tangomaka, na iduruduru kinalomanda. Na tunggu orang ni bisa wala na topic, but na leo ni tunggu, aku bang buat enda sarong ada mai baka bunga. Na bunga na ngau na saud. Bia bisa wal menga na kena ulutan. Guarding the avenues to the soul. Ninda sugay kena single ni kuwa, gosara na kau bina kata menda kau telisu. Menda maroroya na kain da baktarami duru kinolomanda se kinelot. That's the message today. Saya kata theology saya dapat itu rasa. Yang sanitak ni nabi ibu kekina na el tambu ena singlebu endendai. Indo telmandan on maswe. Turanga ke mami saba binaka nabi bagongit ni alumni ni el tambu bike mami lahuma ni kuwa. Dinangan sati ko na irorong ni raki ena kabi. Ya ukala ni tiko na nomuni na kini itu Kongo. Meado ngana lo mamuni cisune bambula. Amen. Me buke walanga, me buke na nonda waka sama. Au binakata mendere de sona illustrations. Weekend sa cuma subay, nakilango, ibingo. Nada ni ngom salalako ta kaya.
Wiki mamina kai dolo kai bunole buke misa nikla na detail sara. Ngaun sale detail ta ke melawan na sese. Go na tiku ni president ilio tiku ni kovana. Ada mana ni tai turangu. Yang rabu tu. Autar man da wiki mdo na. Is this every day or only on some days only? 24/7. Wow. Mata ni nganu gelang misu ba? Lang me FIT o wiki mam lang mai kim kai dolota kangu. Kitu linda mesara tu kai bunimbaka kitu sangkai pasara bi ko etok. Seng ni abala bandua. Yo re ko na bale tu memure total ke andua. Orang go mero wibuke. Nondo darata ka mero yanra na mata-mata. Ke baka indu na lengua de Roma, rau sonitarongo. Their task is very, very important. 24/7. So naturang aluntina. Belate lo mani tiunggo, etam buna la wa Italia, e marroi na lo mani bengo. E segran inda ba Italia ta kana itiko. Kembale, e lesi saranga meso meramayan rava. To protect, to guard this particular area. It's very, very important. Tambu. Nalawa Italia nalawa mani bengo. Weekend na sando duru baklebu bondo baklebu na buka. This place looks familiar. Ibengo airport, immigration. Duna ka ure dan inda durike o duru bakata matean dua. Did you ever notice that? Ke maniletin yani nangone o orto nangone ara to duru andu dua talaga. Sama na muna. Na kena maroroi garauni me ka kuni dona ka e sengen di bakatara me duru kina boda. Security is very tight. Ina lomoni bonongo kena raida ele una itamba CCTV. E maroroi na boda. Me ka kuna ka e sengen ni dondonu drugs or maybe fire arms or things like that. Nakaka naman na nakaya nga itambo ninda kaut ka koso. Na kena maroi. Safeguard taki naman tentu enda via lagokina, enda via duruma. Topik lebih buru-buru ni kuanggo au kelani nda kela. Kama ya mai Israeli October 7, 2023. Israel's darkest day. Rongo sa tiungo na be barangay within so nataro sa torongitiko artua tiko be na sotia Ramon Saad or Nayandra. What were they doing? How come the terrorists were able to enter? Who was at the gate? Mozenbeek? Somebody did not do the assignment on this particular day. And unfortunately, because they failed to guard, thousands, undolu. Kana bebel-belu ti sa ruwa minggu nembaki. Atika mo sa rangike. Kaya tiko ba ka na yamata senayanra. E na katumba sena mata-mata. Kaya singa di bakasaranggo na lenga. Yado Israeli sa taratu na buru-buru ni kuwa. So somebody failed. Somebody did not do his assignment. Singa ni Anrava. Singa ni Mararoya. Tamba Kilelebu, we all know this. Tarong awia tarong. Singa sa nanumakino ibi, melako kinabuni kawa kana klu, merauka kuan ni Toroba. Did she ever thought or know what was going to happen? Saya mengutarong beka. Nanama kio ibi nakaya iso tama siya. Abak makaroon beko ibi nakaya narangiado may nabunikaw because okay na nabakasama sa timagi ko nga nabunikaw plus the in
inquisitive thinking that she had, tarong ito megalomana, man te kakina klo mikiru kakuni la ko kinabuni kaungu. Ia satu ni baka sarere tu na totoka ni buni kau na rere totoka ni buana. Ia seni kala ko ya. Indu ta leti ko mina ruku ni buni kau ya. Ia sa nama iko se warai ko to. If only she knew, I'm sure, oibi ke andu tentalembe kana baka bara una strategy. Ia da kaba na singoya. If only she knew. We see the result and the outcome of the conversation and the class artunga. Maybe of God. She was caught off guard. Because she looked, she listened, and then she communicated with the devil. Woo! Gaito bolo ko me sugay muri, me bibu tunita ka samber. And unfortunately, today, na consequences ni nona sega ni marroya na nona bakuturo na maramango, we are still struggling today, the whole universe. Guarding the avenues to your soul. Very, very important. Because na lumanda siya nalonda, if you like, ingo na motherboard ni nonda bulang go. Napakatuloy ka, di binaka seda, ay bakataw ni kese, maraba. Kini mambalik, kaya baka isang ni Maroy, kaya sama ni Tangumaki, na nondambula todo ko, yan na raon ni baka sambu-sambu tayo saranga. Via waseti ko na baka samanggo na sigilab ni ko, kaya sa kayo, tisang ni tukutuku, wow, siya ni tukutuku, ndre, mendakila, viva ka numina. Ia usa masu ni naraniado me na vibu kina na kalu e na singleu e ndai. Na nonda tangumaka, na nonda ngarauna, se na nonda marroya na idurduru kina lomanda. Usa kaya tiku, na lomanda, nonda bakasama, that's our control tower. That is the most important part in our body. And it should be well protected and guarded. Etambu sarami abuse taki, etambu ninda na bakandukara sembenuda, because hindi sa anduka nango, sa anduka talaga nakakere. Agree? Yes. Di ba ka na computer? Nakang-computer lama, mo expecta ka mo na laito ratalika na result. Nanondang bulu tambahan na tamata, go, may maruroysar. Wala sibi ni nagarabin doon na kalusap sa ba? Doon talaga may nagaraw na nakaya sabah kaya may duru, kinay duru nila manda. Because kaya kaya senga, and dapat kawalawal ta, kaya kuha, who cares? You know, who cares? And dara ni Maroy, nung mo ka, may kakuniluto ka na hail. Yes? Iso may kami sa plenty ko, na itutubi. May Maroy. And the Maroy na may kakil, physical. Sambo kawitak mo Maroy ko? Ni sa duka mo, rabayo ka, nililoto. Usod sara, sandu ka kaya nga nandadaba. Tama kayo yun. If only she knew. Did she know she was risking her life, her family, and the entire human race when she took this step? Did she know that she will be caught off guard? Did she know that she was the entrance of sin to this sinless universe then? If only she knew. Please think. Please take time to pause. Because sa ni baka tawag kina, na dapat ni numula ko. Dapat talaga. Ni non rambula. O ira na mekanda, ndati ko baka wali-waliti. Kenda kina. Napaking balimbali na tikini kalilibungo. You know, Proverbs 4:23. Wakatawa, wakawinakasara na taba. Balita na taba. Aray da. May wakatawa ni sara bakawinak. Nabawasa lewe bakawinak. Kuni tawa nga merawa. Nalaga di tawa ni nga merawa Dawila tayo kinondang bulan na bitsing. May pagkatawan niya baka minakasara na ilonda, na lamanda. Balita na taba?
taga may kina, siya bakataw may kina na numumbula binaka. Kaya nabimbasay, kaya siya ni bakatawan ni babina na lomad na nililotu, na siya ni basikin ng bula. Ng bula tu, yes, sa nitartungan ng bula. Yan ang bula hindi na kuya binaka na kalumin ng bula kina. Kuya senga. Boleh tengan rin, bakatawan ni Sarah baka binaka. Nanon ng bula. Ako ko ito yung mga na taba, illustration. Gue tahu bak binaka. Kung gue tahu bak po. Kira kami doon natin kuko, o din ang balik. Go, di mamanda. Nung bulan, ni siya hindi baka tawan, ni baka binaka. Napos ni kalo. Tapi baka to boleh lelera bayado, na nararaw ni daba. Balik. O kung gue lemu dake, natamatera ni bangunuwa. Ia baka tenguya. Balik din itaw baka binaka. Kung gue, ile tulungan sa lebasa mata. May pagkatawani baka binakasar na noon bula, then we are able to serve the purpose on which God has called us to. If not, kaya pagkatawani ito nama, iyalang katala ko tawa bi mamango, o ko lalat yung go, o de rin tawana, ko na punulal. Ara ni sota le na kahit tao ike. You see? Iya kaya baka tawana, tu se, ko na punulal yung go, do kaya may ibiti, kelas pangdua, o ti pangdua biko. O ti sarang pangdua biko. So, if you know kina may tawa tu ko ng bula. Don't leave a gap to the evil to fill us with whatever. Yan on day tutug na single ni kuha, relot. Guarding the avenues to our soul. May pagkatawan ni baka binakasar, nalamanda na alonda, balate wataw kina na nanonda bula. Potentioni wasiru tinkawan tinkabitu. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Tutugu kilelebu, tutugu na sa ndawuli kapaglebu. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from God, not from the Father, but from the world. Okay, how can we avoid this? Unfortunately, we suffer the consequences today. Is in the world, everything in the lust of the flesh, eyes, pride of life comes from the world, not from the Father. E volte il tine storm in the lebuletina? Senga. Na ito tango, etiko sarangan itu kunito in the world, senga, etiko sarangan ang bulan ni tamata tambuyani, said to say. Agree? Yes. Go etiko ng bulan ni tamata tambuyani. O lotu siya senga ni lotu, unfortunately. Weekend na lotu, ina doon milaylay. Unfortunately, so nangaw nando basay. O kenda sarangan nakilati ko na kalo, embasi ko tiyo ko nanondang bulay, lebo na itobo, sindon. Natambe ka lenga. Natambe lenga. How can we avoid the world? So, sanda usi di binakata me ratimaki baka lebu, na kaberbura sanda biu-biu meralaitu bang alalatungan to avoid maybe temptation, to avoid the temptation of the world. But remember, in the kuni-kuni takianay, we were born in sin. That's it. We were born in sin. So, unfortunately, na sinful body ko na yang kuni-kuni tayo ni Balabalango, it's now and again. And daw sengatetiku, me lutu, me temaki, me muta, nada kini Balabalada. So from birth, the solution how to guard this, the solution how to solve this problem, nung daulta nga nasiga ni kuwa, menggaraw ni sa rabakabinaka, nakain rabakatara, okay, we are in the world, okay, we are sinners, right. Is that an excuse to continue on sinning? No. We can put a stop. Amen? Sarauta, maroyung go, nakandaw talatang go, bisutaka. Yeah, napakatuliwa na choices. Sulitu,
weekend na kalo. Romans 12:2 go and do na itugu kilele talanga. Be not conformed to the world, instead what? Be transformed by the renewing of your heart or of your mind. Me pakaboi na lomanda. E pakaboi pakadama na lomanda mereni ado kinabinak. Orang dakaboi ko dakaboi tal dakaba na lotu sem. E ndangan reba na kokori kalonya otabu me iya na biba kaboi kina lomanda. That's the solution. That's how we can safeguard the avenues to our soul, is inviting the Holy Spirit in our lives. Yan na singa, may kun singa tambunga, nalalabay kaya na nalutin kami diya, kaya singa tambunga na biya, huli, ngaw di ka na singa tambu, tuo karas. Embasi ka tu na singa. May tawag tiko, may baga sinay dito ka ng bula, 24/7. Yan na bingan tuto ko sora. Sini kararawa, but through the grace of God and through the power of His Holy Spirit, nothing is impossible. Amen? Do talanggo, au dam tiyo keso na keyword ya. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Wasa wabiti monro tani maina wengangandera kina baka bura-bura. Sengata ng bula, dondono, napakambautan ng lalama, kaya nabibi nakati, kaya ira sa masuta, na yada ni turang, enayalo, sabsaba. The very key word there, the kilanin na tamati balbalda, possibility, chances are, we'll be tempted now and again. Iyosaray na nga ni sa ato, ito na lang, ito na da, daba. Flee! Ano ba na flee? Go! Siya ni jog. Senyo tong bale. Flee. At dapat tayo sunod ka na po sa mabit. Mutua. Kori mo na tao? Kori ka bale? Waru. Ito may matuwata. Anda! Anda ng bula. May taltala. Nung totoo. May indalana. Dapat ka na po sa? Iyo. Monroe. Kila? Inda tu ni pura-pura balbalada, inda suda ni balbalada, itigna na mula tu ni balbalada kina bitamaki, di sanda iya na lenga, inda sanga indambe tok, inda bosa tonga mamalu, senga isin ka ang ribal tambo, flee, no, kebe bula. And the next word is what? Pursue. Church members, lebu na ngauna, we can only pursue God once we flee from sin. Eso na ngauna, nung the resolutions, o tibang gwendo na baki, o eu sa kuanggo, January, February, gay March, back to square one. Tabelenga. We haven't fully fled. Rongo, they are very contrasting, to flee and to pursue. Elu na flee, mendan rotan. Ya, do na ngonsal, mendan ng maroy kina, na idur ni bunida, kinamamanda, na nondan daw rotaka. Na ipalapalda. Nabuno itiyo kina na itala no ada. Nabuno ipo sa itiyo kina na bikada da. Please, do not be part of it. Flee. Then only you can pursue. Otherwise, on and off tunga nambula, nalaguro tunga, little of Jesus, little of the world. Nambula ba ya kahit tunga na Revelation 3? Iyo. Lukewarmness. Bata kata-kata. And then wrong nga pakalilayan ta sambadila subatale. Dan wrong nga pakalilayan ta sambadila subatale. No. Ninda san robaka. Na ibalbal na. E nakukuni al tambo, nakukuno na bitumbere na kalukin na nondambula. And narawala nga mendanganga. Once we flee, then we are able to pursue what God requires of us. Dito tayo na tikinakililebu, 1 John 2:15. Love not the world and the what? The things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is what? Not in him. Yes, we can't serve two masters, you see. So, again, one of the ways in which we can guard the avenues of our soul is leaving the world and its desires aside. Flee temptation, flee sin, and pursue God. And but if we take the first step,
me rai tu mena kalau nda sarai din nda sangute lo manda nda masu nda dabu kalawa, and we work towards it, I'm sure by the grace of God. Na kalau na altamu ena buki kenda. Ia ke baka e kono tonga na usunda nda kai tunga filia nda ndame tunga bandua. Ninda tali taga tiwa na vika e so e singa ni mara utanga na kalau me kune nonda mbula. Ia sarau te me mbata kata tunga na nonda ibarau ni mbula baka lutu. Ena vei singa. Ia nda kila na mbula ya e singa saranga na tumbu. Na mbula mbata kata e singa na toso. Na mbula mbata kata na mbula tunga ni lutu vei baka i sininga. E singa na lutu ndina. Singa na lutu ninda baka rau. Ki na mbula samber mai. Do tala na tikinungo. Oh, sorry. Galatians 5:19-21. Now the deeds of the flesh, you know, the flesh, you know what I mean, flesh. Non da bula, bayango, bula baka tamata, bula baka bura-bura. The deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, laksomu na list, laksomu sarera, carousing in things like this, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice. I purposely, in this translation, I purposely highlighted the word practice. Autaro. Natabaso, inandau practice taka. Why do we practice stuff, things? Why do we practice a song, tabal? So that you master the song. Why do we practice soccer? So that you master the skills of soccer, rugby and so on. Kila talibia nuri itu nit kini bolong tamugo. Hai. Kila ke baka enta segni marorengo, non tabakasam. Inda baka wale taka. We do not know that we are practicing sins in our life and yet we are not aware. That's serious. In the practice tanya na kabinak, o di practice tanya bola. When we keep doing and we are not aware, when you keep doing and nobody has said nothing, you are practicing sin and evil in our lives. And that's sad, church. That's very sad. That is very, very sad. In the same thing, so na kango, the sabang matuta kaya na po siya. In the sabang matuta ka, uy ko sa mo baka matuta, mo practice tagat ko na biya pala ko na bula. Unfortunate, sa rauta. And the tuda, and the dame, and the tuda, and the bale. Lukewarmness. When we do not guard na avenues, na kain, tapos katara, may baka durumi kinalamanda, na nondang bula. Yan na po na kahit yung kina, sa endo na lang galibong ko, kibikenda. Kaya baka so na katata, and sa baka, tomo tagatiko, sa yata may tikin nondang bula, and the sengan ni kindata rautiko. Do talang go, put to death. I like this translation. Zaman na kinababi, di put to death. Baka matesar nga. No matter what the cost. Baka matesar nga. Baka rusalay. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. You see? Kaya baka isa nga rabiyo kami, na itugutong ni sila ni Kuya, doon na nga unisala, may mararoya, go, may sabsaba, na iduruduru, kinalamanda, kinondambula, may baka tuluatak, na altami kinondambula, by putting to death, na kaya sing doon may tiko iti. May bang matay na kaya sing doon may duru. May bang matay na kaya sing doon may tiko ni nondang bulan na basing na tamataluto wa Karisto. Iya kaya baka, it's okay. Nobody has said nothing. So, must be, what I'm doing must be good because nobody has said nothing so far, unfortunately. Kaya baka sing ni bang matingo, Indo naturang ando boleh pala. Ini dasing ni baka matianggo, natapan na rin nakawa. It cripples and disables our church life. Ni sing ni baka mati ni baka nondang bulan nilotu, napangangongo takat yung nondang bulan baka lotu. Agree? Iyo. We become hopeless Christians, sad to say. We become fruitless Christians as well. And we'll be just coming in and out, Sabbath in, Sabbath out, warming the pews, no progress. Sarangan na nondang bula. Ninising ni baka matay. Naritikinda iso. O kenda na awakati ko na nonda duru-duru. May mararingo because nonda baka sama, nonda baka tulewa. It's like a motherboard nondang bulang go. Very precious computer. Bakal tilabata ka tuna nonda toso, nonda bosa, nonda rai, and abising. Ni sing ni mararingo,
sayado me kambu-kambu pakalele matanga. Ke kambu-kambu matanga pakalele non remetiko. Oi ko makai kinda. Nada boda kapa on beka na aircon se na wipe beka merani. No no kambu-kambu kina pakalele no muman motka, you know something is not right. Ni kambu-kambu na nonda baka sama. Oh. Ena kambu-kambu talanga na buo ni kanda da kap. You see? Esenga ni sama-sama. Ya na bosya. Esenga ni matata. So, by all means, please, through the grace of God and through the Holy Spirit, na itukutuku na sigila ni ko mindang garaw na iduru-duru. O kenda na we islanders, Fijians, Tongans, Samoans, we are believed to be very jovial kind of people. Fun. Etikto nung dambulan na maraw. Especially when it comes to the end of the year, Christmas or festive season. Yan ang maraw. Yan yung nasa nga garaw ni, leloto. Ako kala, bida tiyonggo, arsaba bulidi, nindaw yato na maraw baka sibi ang biyakay. Maraw baka liya-liya. Sanda yato lang may tautal na bibaka bulidi. Balita na ba ya? Balita na nga una, nakati kina maraw. Uy ko, sige ni baka tulaw at baka binakati ko. Na maraw da, maraw kina, na maraw da, basa raw tumi. Raw teke, you see? Ni sige ni maraw ingo. Iya kaya baka yanra, alert. Tiko nung baka sama. Na yalo tambo na tukun sa ngabi ko. Okay, saraw tangori. Okay, salang ay kiri kami do, yaw sa yanisen na. Daw yato kinabi baka tabuli, din na lumunlut. Okay? Maraw, fun is good. But just beware. Just beware because the devil, o punita lang, araniti ko may nalaman ni Maraw ya. Siya ba? Alam na nga, nagkaitong basi ka to, ay nagkaitong rin naman tang, kanisa ako pinamaraw. Yeah? So, Indo nakalibong ko bata pa na, namaraw, nabiwali, puno nila kataka, use of colloquial languages, and you don't even react when somebody is using a language that really doesn't sound right. You are there, you know, and you say, oh, it's none of my business. It's none of my business. Kelasar tungoy ko na lamang, isa. Kada tungoy, siyang tundono. Ang narambo ko ni Bukena, wakang ko, meron ni Rayda kina nararamang ko, say maybe some other time, say sa kuha. Nanonda talibon, nanonda talibon. Do ngayon buta taga may bangko do na topic kat-kata, sa wili. Sala ko sar na comment section. Kung laro na comment, sala ko kaya so na poso sa boss tayong gongo. How do you react? Do you start commenting? Kaya usang man ka comment, nada ba sa tikoy ki? Nung wakasan. Oh, kung you comment, balit hindi lang ako, na wili ka, nung kita, utal-tal susulod, kung man ka comment. Yan na bakasa, may nasa poso sa dunro, yan nasa kata-kata. We begin to take sides easily. Bentang karuna. Na iduru-duru sa language, the same avenue God wants to use. And unfortunately, isa abuse taga na teboro, benuda na teboro, the same avenues. Araw tamin daw basika tukina na mbula senga ni binakasara na nondang mbula na lewen lotu. Nonda ulutangan na di na table, may vale. Ngon sa mo de kina nang ngone. Or maybe we can talk this because it's only both of us. Okay? What topics do we talk? Kaya kaya so na ulutang singa ni baka rorote kinakalo. Ya. Enta sa singa ni garaw na tiko, senda mararo tiko na iduru-duru. Kinanong da baka sama. Meron ni kakuan ni Bagdadani, may kakuan ni Benudi, sa makakuan ni Wayabalati. Balate, may garaw ni Sara, nakanda baka tuliwakin. Maten kornida tini tol subul kandua. If we can all memorize that, we all know this text, Kaya nga sendo tapa. Kana, sendo, ngunu, siya na kando kita, kasi o talanoa, siya o biwali, siya o bosa, siya o nrenre, siya tapa nga dakab. Kakit ngo, may bakarorote kin na tapa. Nakalo. Nasigila mo ni ko, nando hindi kayo bikyan nga. Nando hindi kayo bikyan, nasigila mo ni ko. Roko biti ko nakalo, nakaukan niya, nakaungunuba, nayalalo rey, bikim niya na young people. Na Facebook, na Vital Noah, music, and all this. Is God honored and glorified? If it's not, please, may bibo ka na kalo, yan na single ni kuha, may nanggaraw na kain da baka tara, kadurukin ang da baka sama. Debula, sin is as old as what?
The devil. Because he's the creator of sin. Ay balbalda na kay sudumo kenda ko sa tu dito ni balbalda na buru-buru hindi na. Iyo. Ona remilo malang uluse bangkay revango ni rei di perratesio ite ni sama-sama to ka. Oh. Man, siro som sarang akin na melay to wala may bakang dukar na itiko-tiko sama-sama ni kalo. So ni balbalda siya ni kabo. And whether big or small, the wages of sin is still the same. Yes? The wages of sin is what? Death. And the kalavinaka. And because sin is old, Samboraya na ibalbalbang na buru-buru, I belong here. Kaya kaya da kana Paul, men dan dingin-dingin na singa lebongo. May singa ni tukuni bango, you choose sin, sana, na teboro sin tukuna, choose sin. No. O sin ito ko may muri, o teboro nga biuta may linggo ito na buni Apollo. O ko ito ko may indakuna. Tamata kaya reda buni Apollo. Woo! Yes. Labalinga. Yang ano sa toro ba ni kina buni Apollo ngay kala, o mboso na buni Apollo ngo indotan. Na ibala-bala da sa ambong kaseta. To kana buru-burungo. O kenda, bit sa bulo lang ang baki. So sin has gained its ground on this earth. It's so common. It's popular. It's been part of us. Many of us accept it. It's not scary anymore. Sasena. That's why niya do bango endo na ibalbalada endo na bosa da mandang elo manibale. Bataningaw niya do kinendo kinda. Dahil ako ni sa mataw na bosa da. Sasendo kinda. Bertanda ba? Sin. Well, it's part. It's part of this household now. It's part of this. Oh, it's part of my life. You know? Yan naka mentanggaro niya ano na takatak. Wala ba na AI sa Alakomingo? Sanggay ba kang bulasar? Na buku sa Alakomingo, AI technology. Yang gitu rasa nga na tebor rebe kan linut. Pekim ni rangon. Ni da sengen nganggaro ni. Na kalau na tebor na pakatata ng selanga. Na idururu bila kata na kalau misap sabati ko na bingaw na kita nga. Yan nabe kanda saraba, yan nabe kanda rongoda, yan nabe kanda wilika, yan ilalaw na ba ilalaw tayo kanda kina. So, may nagaraw na. Awar to na makumbong kumay bale, isa. Aw sa iyo, what else can we do? Ay. Wala na lubentang ko, rasaba ka wala na taba. Telefoni, na iPad. Iyo. Kila ni rasara telefoni sa iPad, nakaya idurumuti kung nung napakatiwala. Siapa taba? Nakarasaraba, nakarongoda, nabisinga. Ningay layrongo may indo na boss ni Kalo, indo na music ni Kalo. No. This is strange. I'm not used to this. Play me that one, please. Play me that one. You see? Natibur, ita-kata ka nabi kaling ko, review ka, nalilut. Yung tasati ko na kinaburu-buru mo, sa to, somo sa raba katutolo. Ninda seven yung gangaraw ni, mendang garaw na, go. Oh. In the luto tiko, okay, go to church, go. But I'll pollute your mind. Keep the seven, it's okay, but I'm gonna pollute your mind. Wakan do mambula sa. Yan ay tuk-tuk. Binakat. Yan nonda na sige likuwa. Put to death. Kerang daw ulit ko, ruotol. Spiritual spaces where a person's thoughts and affections are cultivated. It's a battleground between good and evil. A battleground Satan uses to distract and deceive us. A garden to be tended and cultivated with good thoughts and habits to bear fruits of righteousness and fruits of the Spirit. Amen? Conversely, if our mind is not guarded, it can overgrow with seeds and sin. Don't allow any pernicious weeds to grow in the garden of your heart. We have a work to do to guard and resist temptation, to keep the mind clear of worldly distractions and sin. Those who wouldn't fall prey to Satan's device must guard well the avenues of the soul. They must avoid reading, seeing, or hearing that will suggest impure thoughts. Go turang. Go King David. Yao Chope. Ko rango de guess Joseph. Orto tamata kede ni kalu. Ia dua bertu
bakata ikenda serangan anda miti kalau mani balutu ngone sing nikua. Asing ni kau ita kasar me marro na nona baka sama. Be baka tule wa baka binakina. O de berto ya. King David. Na nona lei kodova na wati Uriah. Dakilan ital no Bathsheba. Iyo. Itui tamata ni kalau ya daka nabal ni kalau senia sab-saba na nona baka sama seni baka tula seni marroya na nona baka tulewa. Ya menang yang kasi. Iyo ko ngo sa dorobo ngone Sara. O Joseph. Ko sa dorobo ngone. Face the same temptation, but what did he do? Okay, flee! Joseph fled from that sin that day. Did you know that? Sanggar pito itong amay na nona sote na nona ngay mga takatala tebor mbiti ko akin. They bironggo boleh mona baka murmuria biti ko ni ko kalkoyan. Daray na nice consequences ni non rom ding-dingi. Nakilaban na consequences sa stabo to. Tibi, siya ba? Oh, tapos so. Kaya nangunya kuno-kuno takia dapat tu ba? Mati. Mandua, Bevi, o Josefa. Nanon na rerbak na kalau, nanon na baka tuli awak dundun, o Josefa na tamati ni kalau. Kila? Na kalau e bang tay ko ya. May mbula talang akin na nakaway si Reli tudok. Iyo. Iyo ko ito kita nga nang gasya, nakilaban na nga naital ng balit chop Isa. And doon na, you find this in this translation, it sounds really good. Job 31:1. Tuno chop I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Yan ano po sa chopping ko. Job 31:1. I made a covenant with my eyes. Perhaps some of us today will have the same challenge. Let's make a covenant, not only with our eyes. Let's make a covenant with our ears, what we listen to. Let's make a covenant with what to choose, where to go, what to say, and what not to say. Safeguarding or guarding the avenues of our soul and of our mind. Written on the Songoni, that's a summary. Sentinels. If you find the meaning of this word, sentinel is another word for soldier, a guard. Place sentinels at your senses. Be a faithful sentinel over your eyes, your ears, lips to control your mind and prevent sinful and corrupt thoughts from staining your souls. Avoid harmful influences. This includes questionable amusements, sensational content found in newspapers and media. Focus on the positive. Preoccupy your mind with sacred and eternal things by meditating on them. Pray for divine help. Since the battle is spiritual, we have got to be praying for divine help and succumbing to the will of God to gain victory. Yan on day tugtug. And a single day die. Samasu. Menangay bay kurta ka na altam. And anon the bula. And a single day ko. Nawalik sa. Okay lang inda maruta wa lewu na nona beba kalunga tagi na kalau na bugo na was beba na numitiu kina beke na singa lewu na kanikwa. Serenga me na anda na langa na mata kabina kanikwa na ikandonan rawono sanga bulu karuani sere menda masu tikonga. Okay surati kianda menda na tudake langa sere ba ndo mo lewu na nonda kalau na mata. Menda masuki konga, misale bonaba, menda wako wechi sukadu rahua, wakambati koya
menda masunga vakarengo menona linda masugua menda masuki konga ena romo bua Niko ora selenga dama subua Salomani kedatu Minda sade Jesu Vakadengo menona Minda masubua Menda masunga Vakadego menona Minda masua Menda masuki konga Kesokabinabam Mendam roha becisu karabihua Vakambati koyangan Kona maraminam Vakalengo menonda Lina masua Menda masunga Vakadego menonda Nina masubua Menda masuki konga Katorobi koyang Enanona nambura sata wa mundu Mula sangalalatu Minda sane Jesu Vakadego menonda Minda masubua Menda masunga Menda masunga Vakadengo menona Minda masua Namasu turanga Kimami baka pinipinak talebi kimuni Ena singale buni kuwa Kimami sama idaba sa kaike Na itutuku sawa si rawa Kimami sa kerea Niba ikurita ka turang Kinalomay kimami Meka mami dabu kalaw kina Kapaparaw kina baka pinaka sabole nga namnile sumay Masulang nabi mata bubalik kede Wera na lubay kimami darubo kina ngone leo Wira na lalay So era singani tiko ni kuwa na bukumbeka ni tawag mati turang Walimbula semay bali Kimami saloloma masu Wira yan dundua Kimami sana bay tala-tala tiyo nga niyo tiyo na ni mami kalaw E na bukuni tutuku ni nraki O nilewanan raki No muni nan raki turang Ni buki kimami Me kemi mi bakang bauti kemuni Kesa no muni nagi no muni lewa Me kemi mina lesu me mina sota leke na madamengo Me ada wakaki na turang na no muni lewa Ni bu sota ne mami mal malumu Mas no baka binabinaka Chisu na ibang bula